Kube bekade iHamani, kube bekahlakaniphile, ngabe wavele wakhala uGotho wamphanyeka ngaleso sikhathi Mordekhai, angamlalisi, angayendi lendzaba ibe ngakusasa, ngoba kwaba liphutha lelikhulu uma alungisa ahlela ukuthi ubeka idate lenye other than leya lamuhla, kanti uniketa lithuba lekuthi Mordekhai akhunjulwe. Mangabe sithi abesihlakaniphile, ngabe asikakuyekeli waphila kwaze kwaba manje. Nyalo ngingaphinza njengaloku ngake ngasho, it's too late. Kuthe emarekhodi ngekukhunjulwa kwakho sekangede avulwa, aphunyeleliswe, kube nemklomelo, ungukhunjuliwe. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngicela kubuyela kuGenesis sahluko 17. Simfunze lo 18 na 19. Abraham waphumisela wathi kuNkulunkulu kube mane Ishmayeli abengemukeleka kuwe. Angathi yini lena lesenawe uthi awungosi kube mane bekungaba njela, kube mane bekungashintsha nakho, bekungaba njani? Uyekelele kuloku uNkulunkulu la kushoko. Verse 19 uthi kepha uNkulunkulu wathi cha. Nangesingisi lithi God said no. Sara umkakho utakutalela indvodzana. Uyethe libito uthi ngo-Isaka. Ngitawumisa sivumelwane sami naye nendalo yakhe, kube sivumelwane saphakathe. Ngeva emagama esingisi asho ngilabanye, bathi I had to stamp my foot on the ground. Bathi kwabita ukuthi ngifake libhiliki kuze lokhu kungendeki noma kuze kwendeke, ngoba bese kunetindvo letiphikisanako naso lesinqumo, noma bekune bantfu. Then I had to stamp my foot on the ground. Ngicemba ngisibeka kahle lesingisi. Ngesikhathi Abraham aphike kulethe ama-suggestions, ama-opinions, imicabango yakhe, angathi mawuthandaza awubeki yini imicabango yakho? Awubeki yini lokubona ngeliso lakho lokungu-Ishmayeli? Awubeki yini lese unako? Kepha kwangathi lo uNkulunkulu lo wastempa his foot on the ground, nakuwe bekangenda njalo. Ku-Abraham wathi cha, ngeke kwendeke lokho, angikuvumeli lokho. Uthi uNkulunkulu lo Sara umkakho, lona longakatali kuze kube manje. Uthi uNkulunkulu nguye lotawudala, nguye lotawuveta emakhosi, nguye lotawukwenda kugcwale umhlaba situkulwane sakho. Lo uNkulunkulu wabonakala ku-Abraham, amphikisa emicabangweni yakhe. Kwangathi angakusita adelete leminye imicabango lebese unayo, abuyise sithembiso sakhe kuthi mina uNkulunkulu ngisebenta la kuthi wakhona sekungetulu kwalokungendeka. Ngisebenta la kungasebenzi umuntu khona. Ngisebenta kuma-impossible situations. Ngisebenta emitimbeni lefile. Ngila mina ngiva bumnanzi njengaNkulunkulu bekuletha lokuphilako la kunekufa khona. Amen.